Zbog reorganizacije u stomatološkoj službi, van gradska naselja Tavankut i Stari Žednik će privremeno ostati bez stomatologa. Pacijentima ostaje mogućnost da se jave u bilo koji ogranak ili polikliniku. U Čantaviru, Bajmoku i Paliću ostaje po jedan stomatolog. U jednoj smeni će raditi stomatolozi i u pojedinim ograncima u gradu, i to u 4., 6. i 8. ogranku, dok će u ogranku 2 i u poliklinici raditi u obe smene. Dečija stomatološka služba radi do sada po starom režimu, izuzev što će u srednjim školama raditi samo po jedan stomatolog. Lekarske ekipe službe hitne medicinske pomoći su u proteklom mesecu imale ukupno 950 intervencija. Ambulantnih pregleda je bilo 1460, što je za 10% manje nego u julu mesecu ove godine. Medicinski tehničari su imali 1900 transporta i terapija. Najčešći uzroci zbog kojih se naši sugrađani javljaju su oscilacije krvnog pritiska i gušenja, a sa dolaskom hladnijeg vremena povećava se i broj pacijenata sa bolovima u grudnom košu. Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti i u septembru nastavlja sa akcijom Selu u pohode u mesnoj zajednici Aleksandrovo, gde će naši sugrađani moći da urade preventivne preglede i da se posavetuju o zdravim stilovima života.